Iva uhituma amafaranga yanjye nakubwiye ngararira Sarize uhituma amafaranga yanjye nakubwiye ngararira urava ntagarira aba nibo bana baje gufata Meri murebe abana dufite mu Rwanda bonete murebe hano aba nibo baje gufata Meri na Sereine urungano turaje hello let's go pick my sister at the airport she's coming from China and we have been missing her so much so are you ready come with me let's go Larry is here Liam is at home and guys I am anybody here oh yeah my parents are coming to pick me they're picking me and you know when that says come now it means now like now literally now so there's no time to waste let's go Hi let's go Mary are you ready I have to. Today is a special day. Hi. How are you? Are you ready to pick who? I'm excited to see my friends again. Your friend? My sisters. S is a friend with S because they're coming with. Yeah. Two of them. Oh, Brenda is not coming to. Yeah. Brenda, where are you? Tomorrow you're coming too. I think she's coming soon. Okay. We will come, you guys. Midisha and Sereine, we missed you so much. We are so excited to see you. Mary urazi uyu munsi cyangwa na Is it today? Nanjye simbyumva Mary urazi uyu munsi cyangwa n'ejo kandi twategereje uyu munsi aba nibo bana baje gufata Mary murebe abana dufite mu Rwanda bonete murebe hano aba nibo baje gufata Mary na Sereine urungano turaje niyo kuri YouTube ntabwo bajya bayi Mary Sereine we are here for you we are so excited to welcome hari Mary mama Maxime nguri yaje Sereine muriteguye twakira twaje na mami yaje nguyu afasha akabebe duping Merveille araza kurira Nagarira. ararira Ntabwo nshaka kwarira. ararira uretse urebe uratsinda turaza kumureba muraduha iki urama iki narira Ndaguha ijana ndarifite. nanjye natari okay narira ni njyewe urabutsinze so that means urama ijana natarira wowe urama ijana Wowe urama ijana. oh okay vice versa sawa katurebe She is here. Oh my God. Wamfashe. Mama mfata wewe warangije kumfata. Kutafashe video. Yes,
Thank you. fotora ya zana gufasha gufata Muri gufata amafoto n'amavideo? cyane nta kindi waba amafoto y'amabere turayafata baba we amafoto no hasi ntabwo nabishobora murebe hano none se ko umva uhituma amafaranga yanjye nakubwiye ngararira sarize uhituma amafaranga yanjye nakubwiye ngararira urava ntabwo arira nguyu ngira ijana yararimaye sinamukubwiye ngaya amarira kamaze wamfata ufatamo amafoto akavido mama reba ukuntu yifashe vrema vloge yanjye irapfuye none ngufashe ugomba kuhoberana neza zana ngufashe munze muhoberane neza kasa akira kuhobere n'akabebe akira n'akabebe akira Artuze quase. Anje ndi kumufatira. Hi, my love. Oh. Hi. It's me, your favorite auntie. It's your favorite auntie. Hari aho nigeze kuyishyira hano ntabwo mbizi fone uraza kuhakantinga oya nandi gufatira anje we ntabwo twagufashe she's here dufate group photo twafashe ifoto muze dufate group photo yes Maxi muze dufate group photo mwese muze na yeni umva mwese muze kirimo none okay guys so thank you so much she's here finally I'm so happy to see her my prayer partner no you Yego ni jewe pastor. Mimi hagarika ntabwo birakunda this is the mother Should I come now? Sure, what's the question? Vlog. Abana ko humura we. Umva kanje ni bizi. Ibera ko humura. Murakoze. So turagiye guys. Thank you guys so much for watching. We'll see you guys. And make sure to subscribe to my YouTube channel. Please do share and like as well. Yeah, thank you so much. Bye.
Inkingi irakomeye n'Imana itabura guseruka niyo mana Imana yumva amasengesho Nani ihangane amasengesho Iskoleri yayisakira Yes, wait. Color it. yayisakira Guys, let's be careful and don't talk too much. oya agomba kumenya ko wahageze mano we kandi wabivuze muri vlog uravuga ngo bage zawe ngo ubu uri gutekereza bage none zirabonetse Hi guys. Vlog. Hello, it's me Migisha. I'm here. I'm in Rwanda, Kigali. And my bags are here, by the way. I'm so excited. I'm going back. We are going back. We are. To get my bag. Okay. Here, clock it. Clock it. Clock it. The clock it. Igikapu cyawe ni gishya. See. Oya nacyo wari uzi cyakunyuza imbere ko ntabwo bari kuvuga ngo cyaje. Let me tell you something. Igikapu nta kibagirwa kiriya gikapu ibintu cyanjyanyemo nakishurire n'ibiro extra ntabwo nari kukiyobera. Ariyo muntu babikora ari kiyoberwa. none se ukirije gute Reka njye kuzana icyo gikapu nayoberwa mu kirere. Kiruta ibikapu byose byari biri mu ndege. 32 kgs. Not even 23. Na jet lag naki. Cyakoze wasanga ari ibyo nari excited kuza kubareba. I think you're right. Igikapu Because cyari kivuye Doha. Kano kanya. Nose nanuza hari indege mu kanya isi imanuka nyamara ije ya Doha. ni irivuye Tanzania kuko the next flight is from Tanzania so rero ntabwo ari Doha twabonaga ubwo yari yaje. Just stop vlog. terura nanone aho ngo ndayifata Iko bien. Nakona. Karibu kabisa. Karibu.